أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكونيني نعم ماما كوين مفنا او كيموت نكتا او استاذوارو سري أبو بكر هيدرا وكوين موسري واري كاغمين دي كورو سكه من تنكونيني kenna hale sidin qaramonu wa suko manten ku yini bane ma ku ben go kalandire ngalla o ku yini qaraqaren do katiya biron non seru o ku yini qaraqaren do katay kenna hale volonté ndungo no himen go volonté nga wa suko manten ku yini na mama kembere nga terngana na nyuguma ayagarima o ku yini qaraqaren do kata suko manten kembere nga o wala lakhike o gara waran no khube orna otuno inshallah ora ko inanti badr dungonu o kamanan sehe kunya kama Allah ga honnan sirawo sahaba nu benu kama nu warja badr gajangenga do Allah harin bate ne manu kisenga kama o kamana kunto onuya ko nambu sahaba kutundo mena himenu ga man badriya kembirenga badr dungonu harsa oni dangitiya Allah harin sahaba qore gono wati kenda Abu Usaid wadi gana Abu Usaid kemirenga ken shere badire khurayni do Allah harin bate Abu Usaid a atoni me keni Malik ibn Rabi'a. Malik ibn Rabi'a kena tonga bunil badan. Malik ibn Rabi'a ibn al-Badan radiyallahu anhu a ken shere badire bate badire khurayni do Allah harin bate nemanu kisin akama ka qili Abu Usaid aw qila Abu Usaida kemre nga kenni sahaba yayi Allah haren gara arabadir gajangan yaro Allah haren bate na Uhud gajangan ya na gajangun tananu ya kadan kada ya ma Allah haren ganyira makara kinga sakinga ni fatihu makanga kemra Allah haren da qabilan darapo kinga ni banu sa'ida qabila ara ken darapo ngini ke sahaba yuwai na sabu ya Allah harin da darapon gaben siti kabila su Allah harin da darapon sitanda maka la wasayin kota kemire nga kebe gani Abu Usaid uminu kabila kinani banu sa'ida ara kun darapon kini ke sahaba yuwa badr dunge kin Abu Usaid radiyallahu anhu kemire nga tarugum da ko nanti aremu kunda hadisan pilla bakama aremu da hadisan pilla bakama areme begono hoton Hamid aro Zubair aro Al-Munzir aro aqan horondi kome gono ken kana hadisa hilla bakama wo ken galete Ali ibn Ubayd kenni Abu Usaid me qan horondi kome kemira kun sura hadisa pilla baka akilen kata Allah haringa ne manu kisen akama tar gugumunda ko inande Abu Usaid tisirani seri sigi dama depeani seri giligile mai ta si daman depeani kenan ya hale sirani aquleni mosiri aqurayin bangantenyi kenan ya hale ayon kula indenda san kan inden so kulleni an ayin sire gono no kunne taga mo nyima i inden kulleni na yi qasoehe kemba Abu Usaid radiyallahu anhu ta kenyi ayon kula inden kulleni ara san kai kun kana kulleni kenan ga alati sirani yinti gabe gumai ayin den gabe mosiri ayin den gabe tar gumunda ko nanti awul lagaruma nanti hingu Allah jarabe ti hingua
aw lagarun Allah ra jarabe ti hinkun qara ara won kita mosiri ara badr gajenga na uhud gajenga Allah haringa mtauni gajenga ho ganya ken su komandenya ken nga hale sena bagari hayatuni ar gajenga yaro ken qabati ken nga hale sena mur hayatu ken sunya joli aro sayyidina usman radiyallahu anhum ajma'in ara ken hayatun khana danga joli aro ali na lawara al-hasan gara wuce bayan na lawara ma muawiya kemira tar ugumun da koyin nanti ta afati hijira tandume sine hijiran tandume sine ndi ta afati kenyi afati hijiran tandume sine ndi na wunto tanyere aro sino segi kemira nga tar ugumun da koyin nanti badir dungonu kamusiki aro sorota miro siko walma kamusiki aro sorota miro nagato a kenya ni isir lagarenga fati ndi mana badir dungonu su komanten fati a kenya kane a kenya nya lagarenga himbe ga fati badir dungonu di kamusiki aro sorota miro siko walma kamusiki aro sorota miro nagato a su fati ke sahaba yuwa kane kenya abu usaidiya kembira kenya nya sir lagarenga himbe ga bugungu yonkote ngama gili badir dungonu di kemrenga allara hunnan sirawa kamati badir gajenga ara won kana qari hay kennanga le harsa badir dungono ogana dangitiya sahaba tanono wati kenna malik bin mas'ud radiyallahu anhu aken kana shere badir qurayndi do Allah haren batenne mando kisenga kama kennanga le sahaba tanono wati kenna abdurrabbi bin haqq kembirenga ken kahana shere badir khurayndi do Allah harembati ato abdurrabbi bin haqq kembirenga ona dangi kenga oni ken sahaba khurayge wati kenda ka'bu bin humam radiyallahu anhu aken kahana shere badir khurayndi do Allah harembati nemanu kisinga kama ona buno sahaba tanono wati kenda damratu bin amr radiyallahu anhu aken kahana shere badir khuraynga da Allah harembate nemanu kisenga kama kemra badir gajenganya ka kebe gani uhud gajenganya ashhadin purau uhud gajengeni Allah ra warja ashhadin purau uhud gajengeni kenna ga hale sahaba tanono ken kahana shere badir wati kenda ziyad bin amr kemra kendo damratu bun amru kunni mare munyi akhinu yani kembere ngai su hawan amru ya aken khana shere badr khurayni do Allah harama diken ziyad bun amru ya kenna ngai hale bas bun amr ken khana ni amru re menga akhon kusro sige suna aghni damratu aru ziyad aru bas kusuna amru re munyi Allah ra amru warja Allah ni wusiki suko manden daga badr khurayni kembera bas ke wana ken to ngono hakarin wa yankana kangari Allah rendi sahabanu yek manan dia badir khurayni o wala laqidan nduku yora khinkatai Allah renga rasuluhi libaqi azan segerenu nantunga qware mundu soro ko hili diga nan dia badir gella khayme nan ni nyomu mbihindi nan diga yi komi yaro hili on man khayna banen tamongo banen ti tan sabari talaga na dunya ta Abu Sufyan kurelemu tigamari kuman igamari lengi kumani worni tikunga na diwo goleni kunda nangitena tamondwa ken qarani Allah harena kusro hilwara qawari munde ya karen ya ma bas ari kapalema kemrenga yukunda atu nanti ja Abu Sufyan on tagalla to yere kemra usage ne ken qabarin saw Allah haren taron kama kemra Abu Sufyan kahana ora ko ina disere gote ani hiya munde nya ani azan segra nya gantu mosri aken kahana dia gerla ke agen kahana ra ikhwari munana ngarra dongu kendo kusro hilira meino ka akema Abu Sufyan qawari munana ke kemanya sergote na sawnya komi yar ku hile gajange bane ngati bane na ta Abu Sufyan kurle munga makin lengi khumani wokene kembrenga kenna ya Abu Sufyan ime qawari munana wono ken ku sagara komi yar ke diga men sabatin kendi komi yar ke rahimbe goti tongeni ta Abu Sufyan tu makin lengi khono khumani wokene kiyan ka kona Allah ren qawar munan ku hili to qurayni kemira kunni yongulan ko mi mera wuce ga ken irin yomun girli udiga nan diga Allah ren qawar tai kemira Abu Sufyan gara tunan di qawar munan kenya qawye ala qawar sangai kemira ay meri nali suro hili be ganyino nali qawar nya ga munan ren suro ku hili diga ka inyo men ga saka yite bewre
dingira be adiga nan diga nyogo men qorongutu na karakara adiga yin tamro khote ngari ati kunata Allah tika hay Madina tamro khote don tika Allah harin sirmi kin no khwana ratu nan di ja soro ko ile be gari nyogo men to sindi kin bas ari kapalima don uta la ren kin nanu kin no sara kilembo ndi aro la ren nganta me wali mobe ara ken fere ngutu kembrenga Allah ren gara himmeno kazan sigira wa diga medde hunde ma ko me wala la ken dange nan kaso ken bas ke wari badir dunge ne kembra bas bun amr radiyallahu anhu aken shere badir qurayni do Allah harin bate ne manu kisinga kama kenan hale aro Abdullah ibn Amir radiyallahu anhu kembrenga aken kahana shere badir qurayni do Allah harin bate ne manu kisinga kama honura ko nanti Abdullah ibn Tariq dikenyani Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Tariq unta bana surahillahi kai surahil so mai kunta hawe kembrenga akbarin yami tar ko gumu ma honura ko nanti Abdullah ibn Amir tikenyan shere badr khurain honura ko nanti Abdullah ibn Tariq tikenyan shere ka himbe ko nananga ngaba ken Abdullah ibn Amir nanti kenyan shere do Allah remate badr khurain ne manu kisenga kama kenanga le aro khirash bun simma bun Amr bun Jamuh kembera ke sahaba khore ken Khiras bun Simay radiyallahu anhu aken kahana shere badr qurayni do Allah harin bate nemano kisenga kama kembera ara badr gajangaya ara uhud gajangaya tar khugum nda koy nanti uhudi Allah harin gara tankarage serebe sigindi giren kama gili kala hunci seranwa kembra tike sahaba qore ta khanyu ken Khiras bun Simay ata khanyi tankarage serekeri Allah renga to dana to ma yanka te har kata ga ne islaminwa har nyelu nya ga ne islaminun ce mutu tike to ma yanka kembra ke sahaba qore ta khanyu kundi Allah ga serebe nu jarabe ti yanka ga yanka nan diga ga ne man qoro do islaminun bate aken ta khanyu ri dun aken yanka duya ka tar gum da ko nan ta yanka halle ari do khodo gaje nga musiri asigi sigirai aken sigira tigante nara musiri na sawunya asigi komi ewara himmeno konandangi kunga sigi mobe kembera tar gum da ko nan de jogi la ke tamwana kita jogi la ko tamana kita ka ken suri amakondo ara gaje nga magaje nyimengo khorne ka jogi la ko tami kenya na kita kiya ko nan ta sigirai kengani sersemente nsigiranga kembere awana dangino har sa badir dungonu sahaba qoreta nono wote kenda al-Hubab bunil Munzir radiyallahu anhu al-Hubab bin Munzir bunil Jamuh radiyallahu anhu wa kenya khili Abu Umar kembere al-Hubab wana kento onko o haqqaranya kana kangari ora koni o la laqid dangin tondi birambe Allah harenga kinye badir khuraini ara gajangen yankani no ko hanabe kimbira ke sahaba kingan al-Hubab bin al-Munziriya kenda Allah haren tirni ne mano kisinga kama tikembira ampagira gajangen yankani ere anda yankani ere ti anyime famenye wa ma Allah nyamar khaneni kimbira Allah harenda jabati ai ikeme famenya ni igra gayanya khandere kembra atikenga nai ati ongiri bakaire na sabunya yankarata na wono kingan suronda ire atalla harenda ngana ati kahirnuku kina ya laren yanka jihana ni marakena badiri jinya wonyono jinya ngabe nyono dongo Allah haren ga yanka jihana ya banginga dongo jingutengo aro kahirun na kembra ati Allah haren tu nyanka una jinu ko sudangi kembra majillagare kembra unyanka kenno hunga kinga ini jin kudungo iro halena kembra kungo jinkitana kahirun ta jikitana kenyo yara sawi na gajen bondi kahirun kiten ara kwa la renda bani ala renti ara tunko kenno khusui ala renda nyamare nya nanti una gajen ngirndi ba ke dingirai agara ko mowe ala renda nya ke mori nemano kisinga kama kenanga ale kebe yani ke saba ken al-Hubab bunil Munziriya ati Allah haren dunge ike kone kallenga no khunu hili ani wasono tikenga mosiri ani yalin tikenga saban do mena kembera ken no khunu hili ha gara bana nyako na sawnya Allah haren da gajenga yankani no kuygo ata Allah haren da ana gajenga ngutubaga na ndia yankani no kutana Allah haren dunge akallenga Allah haren da gajenga ngirndi
bakan ko hanake na lawara al-Hubab ibn Munzir gata nyankan no be adiga gajangan nyankanino kenni ahananga ahilani na kangai birambe Allah hare ne manu kisenga kama afati watinga tindo kembirenga Allah ra sugande nya kinai Allah ra sugande kinai Allah ta danganin kembirenga ngarntawo nan kiyema ngarntawo be ago kene ma budun futenga kembira yele ke ngarntawo aw kenya sugande wa walma andiga kata honga aka mangara ken sau akane andiga kata honga Allah gara ken sau akane walma na kenya sugande ko Allah rahinu hilla warawre sasa an sisa fatiye kena Allah ran fatu atintindo an fati ke wati walma an to dunari makata kene dunagilena kumpiliri anabanoto kembrenga Allah ran ka ne manu kisenga ma Allah ran da sahaba nun tauni na mo onko ni sahaba nun da Allah ran da sahaba nun tauni na mo onko ni sahaba nun da nanti keta into dunari walma ina dire nyawto kata honga Allah gara kella kutu Allah gara himbe sau ikane yin kawana kenya utuwa ara ko saban da kamati komego Allah ma gille Allah komua kembere Allah ra sugandiya nanti sa anfati kewati walma Allah gara himbe sau akane andiga kata kenga walma antono biranta ondi makata wati gille kembere gara mon ko ni sahaba nunda kebe gani ke sahaba mpo gabe kunti Allah renda ta'ish ma'ana ati ya rasulullah tibire kahunoi ya ma kalle ga suwani re ma kallen suwani bire kahunoi sahaba gabe ra kenya ko ka kebe gani ke sahaba kena al-Hubab ibn Munzir kende Allah renda ati ya rasulullah ati ke goni go himbe koni ikhtar ya rasulullah haythu ikhtaraka rabbuka ikhtar ya rasulullah haythu ikhtaraka rabbuka ti ya Allah hare hon sugandi Allah gara ken sugandanda Allah me gara himbe sugandanda ken sugandi de kina ya bane ta Allah haren kusaga setu mimbarin kama Allah haren setu mimbarin kama ati kamo ati komeo Allah ma gila Allah komua ti Allah ra komeke sugandi nanti an to dunari makata wati late wal mandiga kata honga Allah gara ken sau adangani indindini kembra ti komeke Allah gara himbe sawa ma komeke ra kenya sugandi Allah gara himbe sau ime ma komeke ra kenya sugandi kembra keni hiyai sabon da tunanti al-Hubab ibn Munzir agara himbe ko Allah haren bagara kenya sugandi kembra Allah haren da ndungi akone khalenga kunno kono hilisui ahana badir qurayn ya ga yankan ko we aramunda Allah haren ma yankan ko tan himbe gan suronta ire ahilandi birambe Allah gara sugan nenkina Allah haren kallen khibarendi kembra Allah haren gara sahabanun saura sahaban po gabenti Allah haren ma kallen mutu tana bire nyawtu kembra al-Hubab ibn Munzir kenya ko Allah haren da nan dike woni go himbe koni Allah me gara himbe suganda rana ken sugani na sabunya Allah ra kalle ga suganda dangan kembra Allah haren da kallen sugani ko al-Hubab ibn Munzir gara ko mowe ken no so Allah haren se du mimbarin gama na koni nan dik ko me Allah ma Allah ra ko me ga sugandi Allah gara himbe sawa ma ndiga kata kinga wal man to dunare ti ko meke Allah gara himbe saw ko meke ra kenya sugali kembere nga keni hiyai sahaban suratun nan da Allah haren dungi al-Hubab ibn Munzir kuna khalikai radiyallahu anhu al-Hubab ibn Munzir adin ngar ta onsunya ayi wasono ti kuhinu hilliya kembere nga al-Hubab ibn Munzir o na dangi kenga sahaba qore tanawno wati kenda Umair ibn al-Humam radiyallahu anhu ona Umair ibn al-Humam kana tongo o hakaran yankana kangari o hakaran wo yankana Badr Qurayni birambe Allah harengara sapanun dabari Allah harengara sapan da warnan tla Allah harengara digame o koni ken digame taruku gumunda saha imam mungai Allah harenta qamo birambe Badr kota gara sapan tlawni ati iwo kunana tikkamane inyon kinga o kamane be kiteni ati sira sunta gajana lenki kotake igawan kalli nayi an sabarnteni nayani muso korsanai nayi an jonko inteni nayi an palla ko inte he wure en killen kama kembrenga tima ken kamane Allah gararondi arjana ma Allah gara ken kamane londa arjana kembra Allah harenti sabon daga ne qumu ila jannati arduha as-samawati wal ard
te ka giri kata arjanna kebe adaroe kengani kampatunyere arungu empatunyere daroenga kampatunyere arungu empatunyere angana qorekta na kumbu meri ni saw ni aranga kemra ken daroenga na gem hakabe ken arjanna daroenga kemra agiloe alla makengo serera alla imana kento adaroen ko ni ara kenko ni ka agiloe amakengo kemra ara keko ni sahaba nunda ara ko sahaba nunda bana Umayr bin al-Humam radiyallahu anhu ariqa neto ala renda ati bakhin ati kesro tare ati kembrenga ati ho ndike kabana arjana roenga maganta kuni kariwa arakira ko ala na ti kembrenga tiele ho ndike kabana arjana roenga maganta kuni kari akenga ya ala haranti na'am ala haranti na'am tiken bo iriwanu yugonu taytar kun kitabu ni wonunda kuni nanti tati ala harenda abirame ala harenga keko ni tara ala harenjabe ati ikewa natana inya gili arjana ke dungewe ambegara kebe gon nanti ongiri ollo arjana nanta adare ken kambadunye rongo empatunye rai dongo tikewa natana inya arjana ke dungewe kemara tala randa jabe alla haranti anta min ahliha anke na arjana ke dungewe de ange na arjana ke dungewe kembrenga kenno kusui tikenda itambaro lendan tanwa kiteni ara itambaro lendan tanwa kiteni au kuma na kunyiga akusaga qorti kun tambaro nyemenga nanti igera arjana roena maketa moronu beno hay kitena akusaga tambaro ke kutenseri awuru areka hanfo sinna nguru kata kahirnuwa awuru kata kahirnuwa awurunte ara digame go koni kenya digal lagarenga aro sahaba nun kharaken digame tanga ira saha tarango kitabu nun da saha ken digame na khangai awurunte ay kamana digame be go ataqamo ati arakidan ila allah bighairi zadi ila taqwa wa amalul maadi was-sabru fillahi ala al-jihadi arake digame akoni ataqamo rakidan ila allah bighairi zadi illa tuqa wa amalul maadi was-sabru fillahi ala al-jihadi arake amekoni tarku mun kana imam mungai kemuren khangai atike rakidan atike wurnu biri ila allah kata allai bighairi zadin nay amayati silahan dai nay silahan ti ma nanti woyi gande utun na wari mai wakenya la kilene ai tamronu binu ga amara kenseri atike wurnu kata allai nay amayati silahan dai ti silahana mai hoyi maganta allan kanne aro saga no khungolle kinani lagaran golle aro sabare allan pindi jihadin kama arkako arakidan ila allah to wurnu bire kata allah bi ghairi zadina ga mayati silahan dai illa tuqa islana mai hoyi maganta allan kanne wa amalul maadi aro saga no khungolle wa sabru fillahi aro sabare allan pindi alal jihadin kama kembira arakyako awurunte arakyako kembira kanya diga lagarenga aro sabon na keta kusagari ka hanfo sinalo kahirun do mena arhonu kari kembira urai me kari ura serin burawni ila serin burawni kembira sapan tlengo halle serhana bega serin buraw kennike ka kebe ni badir gajangen yime badir gajangen serhana bega serin buraw salam num banginga taro gumunda ko ina diken Umayr yayi ken mihjaw maula umaru tikem pana hanan sherin braw nasawnya yero gajanga nyimega mergana akenyi kamana jimini hokusagara kala huncen diga kita ibranin kumendi kenya sababu na sherin braw ni akem pana sherin braw do salam num bangya kembrenga kahir num bangya serbe sherin braw digana al aswad himbegati sahaba nun nanti iballentari ikew dana jikemini isentari kenno ko hamza gara gemu nata nu charo bakawre nanti anta min ala hare lambe ala hare hamza kitena kari ken ala aswadi akenya sherin bure akenya ya galama jigem pananga himbe ga kara kahirun bangya donc sirhana be ga sherin bura islam bangya ken mihjaw maula umaru kembre ga gajange in sapantle mo hale sirhana be ga sherin bura ken Umayr ya wa hagra himbe tawaren goni zabadir dunke Umayr bin al-Humam kembre ga Allah ra kengar ja sherin buraun badir qurayn meri aw badir gajanganu yani watlana sherin buraun kita badir qurayn surata miron na to be ga sherin buraun do islaminum bangiya kembira mehjaw ke atakhaw kundi hoy Umayr bin al-Humam atakhaw radiyallahu anhu kembira Umayr bin al-Humam akbarin gaben musiri ka o waseneti ke
kemra o dangiti sahabatanai inshallah kemra Umar muharsa wana dangiti badri dungonwa on ke sahaba be wodi kenda Tamim maula Khiras bun Sima Tamim Khiras bun Sima komi qane horonte wani o dangi himbe Khiras bun Sima aken komi qane horonte wani ke ken khana shere badr khuraini do Allah halimbate nimanu kisin akama aro Abdullah bun Amr bun Haram Abdullah bun Amr bun Haram radiyallahu anhu akeni sahaba khore kemra Abdullah bun Amr bun Haram akeni sahaba ya atwindel musri ashere badr khuraindi do Allah harimbate tar ko gumunda ko nanti serebenu gara aqabanya bayatul aqaba serebenu gara aqaba kubra nyiro Allah harimbate ne manu kisa kamati ke sahaba khore takhanyu kuni kena Abdullah ibn Amr ibn Haram ya radiyallahu anhu Allah haringra yungu musrota miro hille benya yungu menga kembere ra takhanyu kun kahanari ke yungu mutamiro hillo anyi kun qari yungu mutamiro hillo ke anyi kundi tarko gumunda koy nanti uhudi gajange birambe uhudi gajange ndi menga kati kembera sahaba nundi mo onsuroni wokumana mbugu wora uhudi gajaran qurayni ke sahaba yugo kegani kebe gana Abdullah ibn Amr ibn Haram ya ta kenyi serai tani jugumunu itangama serai serlanjurun tani jugumunu itangama kembera na are yugo ken Jabir ibn Abdullah ya kembra kenna munama annanti antoire kenna munama annanta anto lakhimure amad ya jihadira ila mefudu ati ira mekera tama barati iro shahirin burauna tike wa giki iga jugumunu itake kama mobe kembra wa giki in jugumu arjanna nondi kemori itake kama kembra nga lemegeta dangani tik gayanga jihadin kanu baka ken kama jihadin wajibi nawo tiken kanu baka kama tina sawin Allah ta Qur'ana ri laysa ala la'mi harajun wala ala al'araj harajun wala ala al-marid harajun talati junubun ta hinginten kama agama da jihadin yara aro jugumana aro watunte kemra tire meke dangane tike khoni ama barati ro sherin brauna ike wodigana kemra imman kay fudu ma oke na Allah ren da lemege nyamare nan ta na tono andiga keben Jabir ibn Abdullah ya kemra kento laqimre kemra ga Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu adiga jihadin yaran tarugum na ko nan ta ganyi da jihadi ke awasi idan yugo kira kingani Jabir ibn Abdullah ya awasi idan yugo kira atira meke dangan ati i haid gana jihadin yaran kembere ngati ille nyaaru ani hakare to ille nyaarundi tarugum da ko nan ti le nyaaru nyeri kenya nyama le nyaaru nyera nyama nan kawu le nyugo bane ken Jabir me kembra ko le musega nyama nyerun sun yaringa yugo bane pianari kembra tire me gira tani hakare to i akhiyaru kuri kenna haledi tamboy go wi qanenga ani duqoto ana ken tambotuwa a qomi ay miratu nanti woto ko gajarake kembra ke wasiqaniya ire me gira kembra odiya uhudi khuraini Allah ranya uga diga ara gajanya mago sherin puraunu ara gajanya mago sherin puraunu aga sherin purau watibe alle nyaruku kungu akama mosri kulli wa kama qomi yarun tu indenga ni tikinga mobe alla gana serebe walja alle nyare ngabenga kembrenga angana fati yiwisse konyana wuye ni mosri angama yo wuna kama mosri yaru kullu kinga mosri qomi ken tu indenga mobe kembra ewu i hawa ke kama biramba ga shedin brawo iga wuwati be alla rentu dangani te qawu a hawa kama walma agara qanu qamawu qawu wal ma'amawu tiqa ike woni go himbetu ati malikanu alla malikanu ike yawiya iyo kamana sirahullo i hawa hurenga mana yo kamane kambum bamba arokiyena ati iyawo malikanu innal malaikata tuzilluhu bi ajnihatiha ti yawo malikanu yo kamana sirahullo i hawa ke hurenga ti kambunga yo kamane kambun feke ay meni pour que kiyenna masigai kemirnga imu wal ma wu ike woni yawo ke
kembere nga kenya sabuni Abdullah ibn Amr ibn Haram nya kenya khili zalilul malaika malika nungara sirahu lo sirebe anya khili kenna nga halle uhud gajangan yime halle kotai Allah arenda Allah nyugo ngari ken Jabir ibn Abdullah ya Allah arenda kengari Abdullah ibn Amr ibn Haram le nyugo ken Jabir ibn Abdullah ya Allah arenda wari ahatin karantenga kama awala walantehe Allah arenda akiri Allah arenda dangan Allah arenti mali araka munkasra atige ya wankin an paten karantenga kama ati mani sawabu ni kinga kemrenga Jabir ibn Abdullah ara Allah arentindi ngi ara Allah aren jabi ati Allah aren nangan ati ihaten kari kama hiddan tana sabra ina saban ihawa ken diga baki ma ihawa shedin brau ken patan kalengi kama ken nangi halle adiana tamuni wonun to akaninga ikema gata kuntu wana hina ken ka hana hatan kalengu ikama ken nangi halle adiana korento ikama pasi wora ko nanti lenyaru nyeri adiana kenya to nanga hu yugo keme bo lenyaru go qibaran kana yugo makya ma ken ni Jabir ibn Abdullah ya kembrenga ati kama nampami kwai ken haten kari kama kemra Allah aranti Jabir ibn Abdullah dangan ne mano kisen Allah aranga mati atiyele intan qibare go non taken gonanda wa ati Jabir ibn Abdullah da ati sire sugono Allah gana an sehele mauna hijabu nya halle tiqa ikra Abdullah ibn Amr ibn Haram wari malika Allah ra sehele mau ta Abdullah ibn Amr ibn Haram ashirin furaun palle Allah ra sehele mau qurain kama ne hijabu suntanu Allah ra sehele ma qurain kama ne hijabu suntanu te Allah ra kenyara gilikin anya bane le nyaaru ku nan kawu Abdullah ibn Amr ibn Haram ya ra qaren sigini ra tunan di ja i hawa ara yumara wute nyakita ara daraja urwin te nyakita ti sherin brown sawabu kembere nga asahiri kendi kembere kebe gani wiyen kwaru nga ira kulla khawra kembere nga kebe gani Abdullah ibn Amr ibn Salah ibn Haram iti tarogum na ko nanti ra horello ni nan kahu ayme menyenge ken Amr ibn Jamuh kinna menyenge ura horello ni nan kahu kenye iri hilaru na qawrbane na sawunya onyuga li mosir dunare dongo suka madan kana sherin burawu badri ko uhdi kota ken Abdullah ibn Amr ibn Haram ya aro Amr ibn Jamuh kemira suga sherin burawu uhdi kota Allah rende unyamari nanti Allah rende nyamara nanti ni suro hiliro ne qawrbane ri ira menya mawunya dunare wa la raqana iura menya mawunya kembere iri suro hili horello ni qawrbane ri agare suro hili horello ni qawrbane ri kembere nga wuce dange halle tar gumunda ko nanti uhudi gajangen dange halle ti tanate aro sinotumi dange halle kembere ti jinwoyo woyonya li uhudi dingira ke sherin buruko hay dingira be woyonya li qufari qabur nuku kama kembere woyoli na li qabur nuku qufari kembere nga ma agaw semba ka honuya ma woyongo semba ka honi kembere nga ti ken khibarenga ke Madina sahaba no benu en qurayni ke ko da kenai ala nyigo ke mo birene kenani Jabir ibn Abdullah ya tiri monsroni yo kamna li qawr no guddingiranga nay senga bu himbe kama purge go sensa gana kinga mowe kema urani ya Abdullah ibn Amr ibn Haram aro imbe nyange kingani Amr ibn Jamuh ya kema urani kumpili iburunte ngo qawru banere woyo nyante wona semu kama kembrenga ti ihurella halama sanse har hunne tangani hay amutunu karadaru imya amutuni shehrin purawo daru imya tikenai Abdullah ibn Amr ibn Haram aro Amr ibn Jamuh ihiliri ti bane nyuri ti jogi la kanyi ken kangambaranga jogi la kanya kangambara nyante oni kiteke wala jogi la keke kama agari kitenga jogi la kangama dongu ikunda aisaye na kitengu dubaga jogi la keke kama ay meri kiten sagani na wala jogi la kangama
kembira hore qaye ngo kamana mbugay antina nya sasa ken qarani tanati aro sinotu mi dangi halani irani hure antunu fati daru batara horu benu gayya kumporu qaye khayungiya jogila khengo himmenui jogila ko qaye khayni hore qayungiya antini o shedin pura o sasa kembira keni dalu ya himmi ha ko inande shedin puru nguyento yigana kembra wa shedin brawti horube lara ko tay giliti kumporu yayi Allah haranti ne mano kisenga gamana ndi kumporu ikasa ko misigin kasa kembra wo gilli nay horkuwiya wo lara kasana lennanti ikun kara alla dina inde manen kile kama kembra daraja suntano nabi maum palle himbe wo shedin brawum baka kembra nga shedin puru otini arna lagara lungo oriya arno kahiya dna ar lagara inshallah kenna ngi halle Abdullah ibn Amr ibn Jamuh tarqu gumunda ko innanti akagume tarqu gumunda ko innanti Abdullah ibn Amr ibn Jamuh nanti amenyange kiyani Muaz kemra Abdullah ibn Amr ibn Jamuh tarqu gumunda ko innanti akagume aga shedin fa'u ko tabe ak kenna yaqe wama kenya qe dongu ti jarabe enkiye kenya qe na sabunya kangai akina yarake kina kena Abdullah yarake toyani Hindu bintu Amr kembra Hindu bintu Amr kenkina yani Abdullah ibn Amr ibn Haram ya kembrenga omaremu harsa ona dangiti Badr dungonwa Abdullah ibn Amr ibn Jamuh qalendange halle Abdullah ibn Amr ibn Haram qalendange halle kembrenga sahabatan wati kenda Muaz ibn Amr ibn Jamuh ken kahana shere Badr khurayndi do Allah harembate nemando kisenga kama tikenya serai sirebe nugara Abu Jahal kari sirebe nugara honya Abu Jahal kallendi atakhanyi kuni ken Muaz ibn Amr ibn Jamuh ya kembra ken takhanyi kuna ken Abu Jahal tancharo bakai birambe gari jongo Abu Jahal na tancharo bakai kembra Abu Jahal lengo ken ikirmatui ibn Abu Jahal ken kahana ri jongo ke sahabai Badr dunge ken Muaz ibn Amr ibn Jamuh ya are kahanya na katui kiteni makiteke wakutini bakai na kutento hadetu nanama kembra na to gayan no ni kitege lagara degunu are tan sawo kitege kama na kusa kutubaki ya tabani na hatine be jolondenge na ken kutubaki ya na kontine tigajanya a kontine tigajanya kembra na uhude Badr gajanya palle abire ala Badr gajanya na Uhud gajanya ro gajanya beno gajanya Allah haren hayatu na raken su ko mantenya kenna ga Allah haren Fatiha le sena bagari kiye arise konya gajanya ni ken khanari kenda ngale seno maru kiye arise konya gajanya ni ken khanari kembira sena Usmana kiyen sa aga Fati sena Usmana kiyen kembira Abu Jahali akena Abu Jahali tancharo bakai kempale Muaz bin Afra aro Muawiz bin Afra kungitena Abu Jahali kutenti mani kungitena Abu Jahali katuna Allahundi kempale Abdullah bin Mas'ud kenna yungulam kutubakai akoma Abu Jahali kalle soromane manima na honyari kebe yani Muaz bin Amr bin Jamuh kempana rata ancharo bakai kenna ngale Muaz bin Afra aro Muawiz bin Afra kemra kungitena Allahundi na katuna Allahundi kempale Abdullah bin Mas'ud kella yonkulan kutubagai arna dungi isuka homantema kemra harsa ogana dangi ti Badr dungonwa sahaba tanono wati kenda Khallad bin Amr bin Jamuh be o hagara to ngoni kemra akelle ni wonyani Khalladiya ora ko na Amr bin Jamuh aro Abdullah bin Amr bin Haram kunni men yanwi kullu khawr baniri kembira ke Amr bin Jamuh kelle men Khalladi bin Amr bin Jamuh kembira tarugum na ko nande Amr bin Jamuh ta kagumento en Hindu bintu Amr kenya kagume dongo ora ko nande jarabe inda kenya kita Uhud kota na sawnya akina ken Amr bin Jamuh ya ken shedin purawo dongu are metanono
ken khalla arme wono khalla de ken khana sherim brawo aro a akhi ken khana sherim brawo surosi kan sherim brawo kenda uhudi kota ay mekina ken amr ibn jamu ya ken sherim brawo ara de nyugo ken khalla dia ken khana sherim brawo aro a akhi ken biringa sahaba ya ruku limanan ka wonyente no dubaga kesu ka humante ama fujunu ama bige moni na sabu ne kun wato nan da sherin brawo ken yumara wuten ken wulalin tawon kan bai ken birenga ken sabura mai fujunu ha akenda mani dawara sidi akenda qanunan di ikina kyari da nyugo ari akhi ara qanunan ti wi wutunu na litiya madina ken birenga nyira isetu ne nyugo me kama tiuratiya Allah arenga buga sero Allah arenda nyamar nanti ani to uhudi khuraini ken pallani ira عمرو بن جمو أو عبد الله بن عمرو بن حرام إلى كل قبر بانري الله رنيا هلنا يعركين يمر نانتانا هروكو تونو تمبرنا إلى كل قبر بانري أكين يرى قانون أنتي وراتي مدينة كنا نهالي صحابة ودينا عقبة بن عامر بن نبي عقبة بن عامر بن نبي رضي الله عنه agen khana shere badr khuraini do Allah haram batin manu kisen kama na sawunya uqbad ibn amir anga ma ken kisma to gonga hakin ni nabiya aro uqbad ibn amr to tana ku menu ga badin aro kun nya amini ken sawunya da ken kisma to gonga hakin ni nabiya tar gum na gona disira himenu ga aqaba bayani Allah haram da aqaba khuraini e wadi himel aqabatul ula anyin kundi na sawunya aqaba ken tahilla tahana surutumi kunyaro Allah rena mewari Allah rendu waju iro salamaun kembale sorota miro hillori kun sorota miro hillo be garwati ganda akhabatul ula kembre ngai rabaya nya Allah renda kembale tanyere aro halesreri ken akhabatul kubra kembre wati mira akhabatul ula ke sahaba yi wata kanyar ken uqbad ibn amr ibn nabi radiyallahu anhu aken ta kanyi ken tar ogum nda ko nanti asherin brawo yamama gajangere ati kotai ke sahaba yugo kingani uqbat ibn amir ibn nabi radiyallahu anhu tarire men yautu kitendi arari Allah hare no ko ne manu kisinga kama lemen mutundenga ma lemena tunani ari kata Allah renga ati Allah hare nangan ati bi abi anta wa ummi ati imare hawa yokinyana na Allah harewanya na mangasa ati remeke ana qrawni duwa ke ana hegelo na kama purga lemeke ro duwa na tai e pana duwa ke hegelo na kama ma giloni kemrenga ata Allah hare ani remeke qrawni duwa yoyi leme ire meke go to duwa na tikinga kama akoto na kama leme ngonu konda na sawen leme tuna ne kemrenga ata Allah harenti am bismillah kenya لمن يتولى أنتي قل يا غلام أتي لمن أكوني اللهم إني أسألك نجاة في إيمان وإيمانا في حسن خلق وصلاحا يتبعه النجاة اللهم إني أسألك نجاة في إيمان وإيمانا في حسن خلق وصلاحا يتبعه النجاة atakamo ati akoni ya okama ngota ngai murna ma najahan kiseya fi iman liman kauni aro liman kau juko sirendi aro la halan sure kise ngo kembatunu Allah nganyagana Allahumma inni as'aluka Allah nganyagana najatan fi imanin kise liman kaundi kisiye limanankaoundi aro limanankaou juku sirendi aro lahalan sure kisiye ngo kembatunu kemrenga tala arenda duwa ke diga nan sage adanga ni malemne ngati sisa on tira fam malemne moto sage na ma tala arenda ira fam ata Allahumma as'aluka najatan fi imanin wa imanan fi husni khuluqin wa salahan yatba'uhu najahun ke duwa yani kemra Allah arenda ke sahaba qore kingani uqbatu ibn amir ibn nabi are men qarawundi kay kemra har sa badr dungonu ogana dangitiya sahaba tan wati ganda habib ibn al-aswad radiyallahu anhu ken khana shere badr quraini do Allah arembate nemando kisenga kama
kenna ngale sabatan wadigana sabit bun Salaba radiyallahu anhu akan khana shere badr khurain do Allah ramata ne mando kisin akama aro Muawiz bun Amr bun Jamuh Muawiz bun Amr bun Jamuh remay wono ti Muawiz kan khana shere Allah ramate badr kota aro Umair bun Haris bun Haram Umair bun Haris bun Haram radiyallahu anhu akan khana shere badr khurain do Allah ramata ne mando kisin akama aro Bishr bun al-Bara al-Bara bun Marur reme be wono ti Bishr kembrenga aken kahana sere badir khurendi do Allah harembate al-Bara bun Marur aken sahaba yi atu inden mosri himeno gara aqaba mbaya nya khabatul kubra atakhin kuni himeno ga yungu men atakhin kun kahanari ka kemma wukita iro Allah rengara lairun sidina da Allah renali iga sage Madina bana madala ken fati na hijna same hijran kane kemra kelle nyugo Bishiru kemra ken badir dunkenga na sawnya badir ma hawen joni ken al-Bara ibn Maruriya ken sabatu inde mosri qarame Bishiru ken sere badir khurayni do Allah rembate aqaban baya ara ken kanya do Allah rembate are hawa aro al-Bara ibn Marur aro Bishiru suka mande baya ke khurayni ken bayatul aqaba kemra targo munda ko nanti aken sherin furagu Khaybara a sherin furagu Khaybara gajangen palle Khaybara gajangen yemi halle a sherin furagun sababun bu kangari birambe Khaybara gajangen ganyame Allah renga Khaybara daga nan sago kemre ngati yahudiya ya gare wani ara tirneya tele jare wal masugo titamsendo qanno khulli Allah harana nemanu kisinga kama ura ira saba ura yahuda ya rake jabe ti kanantanya lara wodi ganda yorobo kananta tikanya lara kemre ngati ara jaren nsoro na lundi na posoni yana kiya mosiri kemra kananta ke ara ke posoni ngabondi dinanta no kutunga kemra kitena chelo asedini na tawalla haremuri kemra nanti ira basutike kemra Allah harendo serbeno ga qurayni kunta o cheke men o kamana iga kemra khasrebe ga taw ken Bishr bun al-Bara bun Marur al-Bara bun Marur kerimo ken Bishr ya ken taw ni qale nyiga Allah harenda che mutu tiwaru na khan bane chen se Allah harenda ata Allah harenda ngani tamaga iga ti posoniya kemra Allah harenti chegere qibare nan ti posoniya kenai Bishr bun Bara ken ni qale nyiga bati kemra nga anya sawi posoni kenya sawi amatongo Bishr bun Bara bun Marur remendi ara aken kari ken Bishr ya aken nsherin brawo kemra Allah renda yahuda yaran kirna tirni tiela ra posoni yarewa ati ahayra posoni yare atiela ranya man saura yahuda yaran da Allah ran jabi tiranya hinu hilla sabra ne Allah ran ngani hangamai ankara be sunan lahiya nei nabi men ngani ra tunanti Allah wa akhbar ne Allah wa akhbarin kenne tiranya ko hilla saura kemra Allah harenda kebe haiga fati keni Bishr ya Allah harenda nyamare nginu na yare ke kari Bishr kalleme ka ike me kala Allah harenti ire kallenya ka kebe gani agara asinya sawi na nyonki buni kembere nga kano kala kemme ura yare ke kari ke sahaba qore Badr dunke aganya sawi na poson loken noni ken sabura Allah harenda nyamar na tuna kari kenta motuwarwa kembere Bishr bun Marur nan same ke kane kotai Allah renda qablan surunti ne kene bani nadlangonga hakin wa baka qazrajin qablan bul farabe wati kana bani nadla Allah renda tirni tele an kunyung men koy a kanan gen koy ura Allah ren jabe tukun kanan ke tikenni aljadu bun qais tikenni kanan gen kama Allah renti ara kenya kanan ke mani sawabraka ara kanga warada gara ya kanange ura laren jabe nanti kunna ya kanange na sawu ya tanna buren gabe na mbungi su ana buren nan gabe su qabla kire aya na buren nan gabe su na sawu ya bannane ka imenuti tigawo amma senati hime ken aljar bin qasiyati khoni gawa ma senati hime ken bakhilawi tuna ti bakhiliyan kemra Allah ranti wa ayu da'in adwa min al-bukhl ala rani tel kanga teni kenga tenga qodo dina bakhilawa tel watewno himbe an qodo bakhilawa kemra bakhilawa ni waten su qimbanga kemra nga
ati Allah ranti laysa za sayyidukum ke khoni ke ta yungume mana kiro yunguma on takaba kembere ira la rantin faman sayyiduna kembere o yumangena khanga o yungume na khanga kembere Allah ranti ayungume kenni bishr bunil bara bun ma'rur al bara bun ma'rur reme be hayken bishr ya kembere kenyani ayungume kembere ken irwai we ari riwaya tanari nanti Allah ranti birambe igra ko nanti wa ma senati bakhilawa Allah rengati wate suntano himiga qoto bakhilawa tikembirenga tira Allah ranti tikembira tel kono yungmenga kembirenga tala ranti bal sayyidukum al abyadul ja'd ti ayungume kendiga metono ta ayungume kenni ser khulle kai himbe yintende pengani tingani bashur bunil bara tarugum na gwen ta haten khulle musiri kendaga ale siran yinti giligume mai ayintende pe kembira Allah renda akinya yungumenga kiyani albara bun marur remenga kiyani bishriya kembira harsa badr dungono gana dangitiya hono wati kenda atufail bun malik bun khansa tufail bun malik bun khansa radiyallahu anhu aken shere badr khurayni do Allah ren batenne manu kisenga kama kenna ngale tufail to tanono wati kenda tufail bun nu'man aken khana shere badr khurayni do Allah ren batenne manu kisenga kama ara aqaba mbaya kenya joni kembrenga aken serim prawo kanna khinga jenge wadi gajeng bela ghazwatul lahzab aken serim prawo kenyeri kembrenga ti uhud kotan khana ara uhud gajengenya kembra ti jogi la khutta mi arosiko kenya na kita uhud kota jogi la khutta mi rosiko na kita uhud kota kenna ngale harsa badr dungonu ona dangiti ya hono wadi ganda sinan bun Sayfi radiyallahu anhu ten shere badr khurayni do ala rambate ne manu kisina kama aro Abdullah bun Jad bun Qais wa hara Jad bun Qais be koni Allah ranga tara yuma on takawa kembere nga kelle me wono ken sahaba sirsire ken Abdullah bun Jad bun Qais ken hana shere badr khurayni do ala rambate ne manu kisina kama ken ngale Utbatu bun Abdullah bun Sakhir Utbat bin Abdullah bin Sakhir ken khana shere badr khurayni do Allah rembate ne manu kisinga kama ken nga hale sahabata no wadi genda Jabbar bin Sakhir radiyallahu anhu aken khana shere badr khurayni do Allah rembate aken ba qabla bari wad aslam qabla ken baga ken tarugum na ko nan da kenya siraya o jatentu mosir jatentu anan nganan legi ko tayo go kontabul an kontabul jatentu mosir Allah renya qini naombo qaybara birame gara qaybara liga Allah ren yaqini qaybara naombo nu Allah ren yaqilna tan ya jati kun jati keta haqe be kan qawna liga o kelliga na litay tan jati ndu musri kemira hiwadi ma ilmul kharas kento anani ilmul kharas na kangay serebe ya gana sigi tamrul lasiringa lemi haqe be gawai akusa gona dike kandi haka haqe anai kemira aga na tamro ke kutu awge making azuz wal ma'lunu hunni wal ma'gawun hunni anda yana honni na makoni wadi kenda ti ilmul kharas ani kendu musri kiya sabuni tarqum da ko yanti wa kana kharisa ahli al madina wa hasibuhum ta kenya madina kon jate nana wadi himira ilmul kharas kenya yonkulan jate ngana hompai duran usa ko nan ta awge make hakai kemira ani kentu musri aro ijate nana jate be nan nyami jatu ngorno men on mobe nangiri tadakhulu tawafuqun tamasulnu aro kasiru nandi awara ko mi mirasun tan go kendo mowe jate ngorni ahub misena ahub barate ke sahaba nyatu mosir te sahaba nyatu mosir kembre nga tarugum na ko nanti hilani be ganya kenya Abdullah ibn Rawaha yai ka aken kallen tambe sine bane na sami wara qaybara raqimu sine be ken sine langara kenya mota to gajanga aken sherim brawo kendi komo gara ken sawu a taronga manangi mowe kemra tarugum na ko nan dik kotai Allah ran tirekile go kamar sahabanu kemra Allah ran ti sahabanu da tele kondigana kongalle kane nan da kille mpai odangan aro nan da jinnu khumundora ay mena mini ano kana minni kemra tikenga ya ti Jabir tikenya ngiri kinga gira Allah ran ti tiken sirbanai tele konka pai kemra ke sahaba ko rekeni Jabbar bin Sakhir ya kenyan ka hay kemra ara ken kana darajan kita kenna ngale tarugum da ko nan ta fati hijran tanjike sinendi anya sidna Usman khalfaun atiyari kembrenga kebe gani
جبار بن صخير كنا كان قبريوي كمرا أول لني قال جسيني ردوا ونقرنا وت اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تعنينا بها الرحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء واتنا الإجابة وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.